ure boss we. Yego. Meze mutese. Tumeze neza. Ndimo ndashaka akazi hafi aha ngaha na. Yego. Uri umufundi se ko ndi ufite ibikoresho? Yego ndi umufundi. Nukuntu nabuze abafundi. Kagira inkuru rero. Ego mana yanjye. Nabuze abafundi ahubwo mbwira uzi kubaka neza. Ibintu biri ko ibyo nta muntu wirirwa bimbaza rwose. Ibyo nta muntu wirirwa bimbaza. Umaze kubaka ahantu hangahe se umugabo? Ntabwo nahabara. Kuva mu myaka ngahe n'imyaka bimaze nawe. Nizere yuko uzi kubaka neza. N'imyaka bimaze mose ngibuka. Ko hari ahantu mfite ndimo kubakisha. Urikumva? Yego. Ubungu hari ibikoresho byaburagamo ariko ndakeka mu mwanya uri buze bigenda kuboneka. Wowe ndaje makujyane urebe uburyo bimeze hanyuma mu gitondo wizindure uze kuza akazu gatangira. Ngize ngiye gutangira nanone ariko ntacyo wenda tugende. Masana ntabwo wayatangira. Ntacyo tugende nahagana he. Nahamba muturuka. Ni hano hepfo iwanje tugende makwereke. Naribi ariko se nanone. Iki kibazo. None se nabari basanzwe bari kuvuga. Yaba hari barahari ariko ndakeneye nabandi. Hari nari vuga ngende muhakazi wowe. Urabuzi kubaka neza utazanyicira ibintu. Ibyo naga ari ibintu bajya banshidikanyaho. Je ndi umwubatsi original. Umwubatsi original. Numva ndi number 1 rwose. Uri number 1. Ntunshidikanyaho. Certificate iri hehe? C'est vrai de magnifique muri muna wafani. Ngo iki? Ufite na certificate yabyo se? Certificate wowe. Certificate. Yego. Certificate. Mpaye nka data. Nico mwubatsi ni nyabaki. Oya ndi original wowe nyemerera ahubwo. Oya akazi ko karahari ahubwo uramenye. Nuramuka unyica ibintu sinzaguhemba. Ariko subwo nakwizeza ko nzi kubaka nazi kubaka wa mugabo. Tugende nje kukwereka inyubako yanjye uburyo imeze. Tugende nta kibazo. Dore inzu nshaka ko mwuzuza rero ni iriya. Niriya? Inzu ni iriya rwose urabona ibikoresho haracyaburamo bike ariko mukanya bigiye kuza. Ko mbona sisi isa n'imazi iminsi idakora biti. Nyine nibyo bikoresho mubwira byabura gato. Kuko urabona harimo ibyarangiye ibyashizemo gake. Ariko nawe usa n'udahemba neza nese ubu inyubako igera hangaha. Udahemba neza. Wa mugabo we utangiye kugaya uko memba utaranakora. Nivugiraga rwose boss. Nagaye umushahara kandi narabona nagaye umushahara dore mu rugo iwanje dore nahangaha mu gitondo wizindure rwose uze kare. Urasanga byatunganya ibikoresho byahageze. Ubwo nahangaha. Iwanje nahangaha mu gitondo wizindure uze utangire ukore. Nani igihumbi cya avance. Ako narumiwe none. Umuntu asaba avance yemera wakaza umunsi umwe ataranaгаtangira. Arega buri avance tuma umuntu agira ikizere ko akazi yakabonye. Ngira ikihe kizere ko utarankora n'umunsi n'umwe. Ngizere gute ko utaranatangira no kubaka ngo mbibane. Nacyo nyine ubwo ndaza mu gitondo dutangira akazi. None se n'ubundi nkomeje kujya gushaka kandi imbere kugira ngo ndebe ko uyu munsi nabona ko mbaho. Wowe murajeho gahunda mu gitondo wizindure uze dukore. Hari ikibazo? Nta kibazo. Ariko urabutari kunyinisha. Uko ndamutse nanza kandi imbere hariya ejo nkazaza mukawe kandi harakwenda nawe. Akazi singaka. Akazi ntago kareba singaka ari akarademaye. Nakabonye. Wizindure rero mu gitondo uzutangira akazi. Sawa nari bibwo naheje. Ubwo gahunda ni iyo ngiyo. Sawa. Ariko Imana iratuzirikana kabisa. Mu gitondo nagiye ku kazi mbe mbonye akigenza. Imyigere imbere mbe mbonye kandi. Ariko none hakangaka nubwo karakumubyiza umwe. Mabyaje umusaruro y'amafaranga nkuyemo ngiye kugenda. Mitenyaguramo indaya abone nguremo inzoga mu Instagambe ibintu biba amahoro. Ariko noneho ibintu biri kugenda bibimigisha isukiranya rwose sinzi cyabaye Imana iri kutuzirikana tu. Ariko se noneho uriya mugabo utaramaye na nimero ndaza kumwizeranira. Ariko ntacyo ubu ngiye kugenda nkuko nari maze kubivuga ngo uri ndaya nitanywa inzoga nyinshi ihagije amafaranga ashira n'ubundi amafaranga hari igihe wayararana ubugacya wapfuye. Ubundi akazi mu gitondo kwa boss nabonye n'ibikoresho bihari ari byinshi hariya no kwakora paka. Nje ushaka indaya nicyo cyambere. A few moments later. Buretse tuvugana gato ya sister. Gira musaba. Uvugishwa numve. Kuko tumbwira kuvugishwa naranagira icyo mvuga ubwo biraza kuva mara.
nuko wihutiye kunsaba kandi utageze nansuhuza. Wiriwe. Niriwe nyine ntundeba se. Siko mbona wihagaze. Mpagaze ku butaka ntago njye wihagazeho. Nyine urabona mvuye gukorera amafaranga menshi rwose udashobora no guhita umara. Cyane rwose. Ndashaka ko tujya kuyasangira. Biragusa. Ndashaka ko tujya kuyasangira nyine. Akubwo nta n'isoni ufite. Soni ziki? Iyo wirebye kandi ubona hari aho muriye nawe. Nireba se. Shaka ahantu kuri miruwari. Wirebe kuko gutyo ntago wabasha kwireba. Ese ibyo mvuze ni ikintu gikomeye ku buryo utanyemerera ngo tujyane ubu. Ubona ubundi nkwiye kuvugana iki nawe? Reka. Amafaranga mfite urayazi? Wagira ngo nyamaze iki se? Nyine tujyane ntawe se n'ubyumva. Tujyana he? Twagenda tukajya mu kabari. Ubona nkwiye kujyana he nawe? Ariko uhetse nivo mu mugongo reka sinakubwira. Turashaka aho tubisiga niba ari byo biri kugutera ubwo. Abandi bazijyana ku ishantiye ntago bazishyira mu mugongo. Neza urabona butije nyine sinzi yuko. Kandi nkwiye kuvugana nawe sayize ngize. Barakicishije bugufi nawe kuri umuntu nk'abandi. Urukweto se. Ipantaro se. Nisoko mvuye mu maso hazima se. Intoki zo zavanywemo n'amabuye. Ariko nawe manzi ugira agasuzuguro. Nawe manzi ugira agasuzuguro. Ariko se ngomba kugakora nshaka uburyo kinabana na mituweli y'abana. Niko se waramutse. Franzese. None se. Tananje nkibaza. Kumbe sha wanze ko tubigenza kwa kundi kumbuje aho ngaho. Uragenzwa n'iki se hano? Se sha twese ko turi abantu. Uyu wandusha iki ku buryo wanze ko tugira ukaza aho ngaho. Papa Keira. Rikaze mwivugane. Mama Keira. Oui. Unine numva muri kuvugana aho. Bino murebe. Ndabona ntazo ware. Waramutse bose. Komera cyane mugabo. Narinje ku kazi. Uje ku kazi? Ese Papa Keira mwari mwavuganye? Twe twavuganye dore yaraje gukora hano hepfo hamwe ndi kubakisha. Nizindiye cyane kabisa. Ndaje nyine kambanze nde umwana. Banza utunganye ibintu biri aho ngaho. Uko se mugabo. Wizindiye cyane. Kira kisiki nicyo ari kwipevera muri iyi minsi. Umusozi urana umugore wanjye. Umugore wanjye wa mugabo. Cyangwa uri kugira ngo unyumve. Nkumve gute? Reka. Hari handi wamubonye se? Uriya ko namukoye izanjye. Uri uyu mugore wawe? Umugore wanjye nyine. Reka. Reka hoya. So kubihakanye ku manywa. Umugore wawe? Urana umugore wanjye. Aka kazi ndakora gute? Bambwira se ko ndebuhindukiye. Niko. Mugabo. Aramutse ari wa wundi. Cyabari. Mama Keira. Kazi se naga. Mama Keira. Kandi nzi neza ko ari we. Umva mugabo. Ngiye mfite gahunda nyinshi no munsi. Ugiye kubukorera hariya Mama Keira. Umva nkubwire. Ugiye gusigara undebera hano hepfo ngiye hano ruguru ku muhanda. Si byose? Ndaje mu kanya usigara ukoresha n'umugabo hamwe n'ababandi. Ayo se biri seriyo n'umugore wawe koko. Ako so uyu mugabo ko numva bitinzeho ufite ikihe kibazo? What be? N'ubundi gose se nari nyuze aho ngaho ngira ngo nkubwire ko akazi bitagikunze. Kubera iyihe mpamvu? Aho nakoreye ejo bambwiye ngo nze gusubirayo kandi nako nabonye kazamara igihe. Ntabwo rero narikaho narawe. Ntabwo uranyihindutse. Oyihangane nanjye ntabwo ari ngewe. Uranyihindutse mbega muri make. Wanyijeje akazi. Ukabona zindutse. Ntabwo mwihindutse ahubwo nuko nanje kukubwira nyine ngo utaguma kunegereza. Okay. Kandi nahari. Sawa nta kibazo ubwo ngubwo ngiye nta mutima mubi abakozi ndakomeza nshaka abandi. Nakoranga nzi neza ko Jesus is Lord. Ese nawe mugabo.
reka naho ntabwo natinya amafaranga narayanywereye ngaho nyine sezera ugende nanjye nifite izindi gahunda ngaho mwirirwe akusaba mugabo utaransezera muri muvuga wowe tuziranye ne ntabwo nzi ntabwo nzi nta n'isoni ugira nta nubwo nari nzi ko ahubwo uzi n'umurororoko nta soni ngira gutese kandi mpabuje ejo ntabwo ari wowe wampagaritse hararuguru reka njye ntabwo njya ngendera muri ibyo bintu reka ntumbeshyere ahubwo uvuga ahubwo ko ubwenge bwawe bwari bwatokowe nuko niba hari abantu mwahuye mukagira ibyo muvugana ntumbeshyere nyaruka genda nkubona urenga wirirwe ndirirwa nyine